Jesu Kristu inkosi. Uyabingelela abazalwane. Sizwe Mnikathi bambiza ngomvangeli. Endaweni kaJehova kwiPrinters Mafakati. Lokade mina umfundisi wami uMzondi. Uthema isukuma ngathi sesikhulumele sonke. Kodwa ke akusenani sizwe bekhunjwe nothi akakhuluma. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku namhlanje. uNkulunkulu muhle. Ukuthi nathi singafika la KwaMashu sizozwa izwi lakhe. Ngoba izwi liseyinala, izwi lisachithekile. Kudinga ukuthi umuntu afake emgodleni wakhe alilalele alenze. Lezi insuku nje ngiyazindla enhlizweni yami ngithi bazalwane uNkulunkulu akasisize. Ngoba uNkulunkulu uyawuthanda 100% umzalwane. Ukuthi umzalwane azinikele ngokupheleleyo. Umzalwane amkhonze uNkulunkulu ngokupheleleyo. Umzalwane abhobokelane noNkulunkulu wakhe. Lento nje igcwele enhlizweni yami ngiyazindla ngayo lezi insuku. Ukuthi inkosi esikhathi esinje esiphila kusona ungipha amandla ukuthi ngizicommit ngibe 100% kwena. Ukona konke ufuna ukwenza nofuna ukukhuluma kimi ungifice ngisestation ese-right. Ngoba zalani khona lento uNkulunkulu afisa ukuzenza empilweni zethu kodwa uthola ukuthi akwazi ukuzenza ngoba asezinikele. Siyawabona amandla akhe esebenza phakathi kwethu kodwa ukuzinikela okupheleleyo. Elithizwe baseRoma athi uMpostoli Paul ngiyancenga bazalwane ukuthi ninikele imizimba yenu ibe umnikelo ophilileyo ukuze ukukhonza kwenu kube ukukhonza okuqonda. Bazana ke sezinikeleni. Umthandazo enginawo la enhlizweni yami nengifisa ukuthi uNkulunkulu angisize. Ukuzinikela kwami kungabuhafu kodwa kube okupheleleyo. Kwangathi uNkulunkulu angasibusisa abazalwane sihlangene. Sizwe lokho uNkulunkulu afisa ukuba sikuzwe. Sesizwile sizinikele sigcine imiyalo kaNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu athi mayethi kuthina soumuzi owakhe entabeni sibe umuzi ngempela wakhe entabeni okukhanya kwawo okhanyisela izwe elisebumnyameni. Jesu Kristu inkosi.